prego, Fernando, vámonos a las Bertas, Santiago, Bernabéu. Cállate, Pedro. La atención de la tua. Ella miña, è niña. To jeseń prihaja na vaše male zaslone. Prva telenovela režiserja Hvastava Lekmadora. Režiserja, ki nima pojma kaj dela. No, nemo quarta semadinja lo varessa. ¿En la tua tradición del cuore di No! Scusa, e non astemo astronauta. Se nunca te nada! No! Laži, prevare, v mestu, kjer je laž dobrodošla. Nucula bastarda e muscanata vera. Apparo, lo se cuenta. Samo trije fantje ter en korak do smrti. Zgodba, kjer pravica sočustvu. Kaj? Le kdo bo ugotovil, kaj je narobe z ogledi? Ta film je dokaz, da smo trije kreteni, kateri so zaposleni ter imajo šolo. Hvala.